Silimpo, kaya katamuan. Biyernes, ing-20 at Domingo, ning karaniwan na panahon. Pakiabetala po, king kaya katang banalamisa, para king kapasalamata ng Rick and Georgie Cruz, king karelang 10th wedding anniversary. Jean Mateo Cruz, Annalyn Mercado, Lito and Lori Safanta and family, para king kapasalamatan king Aldoning Kebaitan, R.D. Nicolas Capulong, Bernard Lansang, Rudy Galacio, Isa Salazar C., Nicole Mariano, Maria Edelwina Gozon, para king personal kayadwanan, Edith Pasyon, Lisel Lugto, Allen Lugto, Catherine Soto, AJ Christian Isip, Arman and Mariet Nang, Yoli Pineda, Patrick and Sarah Gokingko, Rosana Reyes, Joy Espino and family, Leticia Wu and family, Baby Bernie Henson and family, Rizaldi Navarro and family, Catherine Duya, Reginald James Sembrano, Ted and Joby Monasterio, Rose Capati, Eleanor Ventura, Maria Maida Luta, Jimmy and Inday Santo Domingo, Mark Homer Muñoz, Herminio Lynette Nucum and family, Phil Janet Castro and family, para king malagwang kapaldanan, Dr. Eder Dizon, Lane Ashley Pineda, Mark Pineda, Ariel Tayag, Robert Cagas Jr., Cheryl De Los Santos, Teresita Dominador and Josie Barredo, Jory Tonggol, Nenent Esguera, Florita de la Cruz, Alicia Chamson, Maylin Salamat Soberano, John Louis Safanta, Eler Bito, Ronaldo Quizon, Ricardo Cruz, Loretta Toledano Lee, Reina Baul, Maria Jane Pineda, Lane Steven Pineda, 1/3 Soto, Eupenia David, Jane Kayanan, Razon family, Arnel and Alma Espeo, Raymond Montemayor, Fe Kailao, Apple Tala, Eler Bitug, Agnes Aizon, Atoy Manyalak, Gloria Panlilio, Alicia Chamson, Ernesto Dizon, Jennifer Manarang Canlas, Benson Rosette, Eloisa Sioson Ponsalan, at dinganggang kakaluguran at kamag-anak ama sakit. Para kingalananggang kapainawan ding kapatatang Meyang Nabie, Bernardita Songko, Josepa Menjola Narciso, Onopre Sembrano, Carmelito Malyari Jr., Jaime Padua, Joaquin Pangilinan, Victoriano Luzong, Lourdes Basilio, Eli Tiger Lagman, Waldo Feliciano, Arceli Canlas Macalino, Federico Magat Macalino, Edison David, Alex Resurrection, Magno and Francisca Hipolito, Ponciano Manalo, Bill Webster, Augusta Fashion, Arnel Simpao, Marcelino Bayoneta, Ermini Hilda Duya, Carlos Duya, Perlasitas Luzong, Alfredo Agustin, Paulo Lagman, Victoriano Luzong, Marialito Lopez, Glenda Fantig, Alejandro and Milagros Resurrection,
Maria Teresa Morales, Teresita Lagason, Chongyo, Nicolas Tulio, Michael Miclad, Julian and Leonora. Talakad tamo po'y kanteng dalit na pamuklat. Balayan at talatuki, balayan namin tuburan, balayan na inaus mo, balayan na pinili mo, balayan mo o Ginoo, kaya ka ng pakayapan, kekang palabungan, kekang pabanalan. King Legioning igpa, poning anak, poning banal Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka antimurin. maya pa sisilim po kaya kongan. Maya pasisilim po among. May pwedeng tarian imbulag, nung ika mismo, ika manakit. May pwedeng lakoy puling, king mataning kapatid mo, nung atin namang makabarang maraguladutong kay sarili mong mata. Magumsata mo king sarili tamo. Masagli mo manakit, kakulangan dari ng aluang tao. Masagli mong ituldo mo yung kasalanan dari ng aluang tao. Pero intune biye Kristiyano, ing kakababan ng pilubluban, lalong tamo ing salita mong kakulangan. Karing panahon mas tutuldo tala ring mali dari ng aliwa, kesa king kakakumbaban, king kata sariling kakulangan, mangyat ang kapatawaran king Diyos, kaniting maragul akasalanan. Itangan po, magkumpisal Magkumpisal po. po, King Diyos, ang mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, ulimi kasala kong bina, king isip, amano, at dapat, at may luwang kakulangan. Ulinita, ipanig kapuko, kasanta Mariang Kapilan mga Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo po, King Diyos, sa ginutang. Ing Diyos, mayupayang tuto, pakaluluwa nakatamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, kimbye, alanganga. Amen. Gino, pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo, pakalulu. Kristo pakalulu. Gino, pakalulu. Ginoo pakalulu. Ganakantala po rin kaya katang intensyon, din kaya katang panalangin, kayong misang iti. King kasalpantayanan at lugod, aduan mi keka o ikpa, ingingatan me, ing pamilya mong makatipon nga ni Keti. King kekang pakalulu at lugod, aganakang alang pamisip na emo belikdan, alang luwang emo pinulis, alang tulang emo pingsingan. Kapamlataning panalangin ng Yesus, ing kanwana ning pangako karing alang aliwang panaligan,
nunemo yung Diyos, yatad na kaya sana karing pibandian ning kayarian mo karin king banwa. Iti adwan mi kapamalata ng Kristong ginumi. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ipat, king mumuna ng sulat San Pablo kang Timoteo. Ibat siya iting sulat kang Pablo, ing apostol ng Kristo Jesus. Agpang king kaburyan ng Diyos, akyakatang talapagligtas, at Kristo Jesus, akyakatang kapanayan. Mi paralaya kang Timoteo, ing tunay ng anak king kasalpantayanan. Manano na sanang miyabye kaya ka ing grasya, lunos at kapayapan ay ba't king Diyosik pa at kang Kristo Jesus akyakatang Ginu. Pasalamat ko kang Kristo Jesus akyakatang Ginu, uling pagkalubana kong sikanan para king obrang iti, at uling kilala na ing karapat-dapat ko, inyang pinili na akong maging talasuyo na. Pinili na ako pang sumuyo kaya, lipat ning migsalita kong laban kaya. Tigali ke at lepastanganan, kanitang minuna. Makanyan man, kelunusa na ako ng Diyos. Uling ekubalo, ing daraptan ko, kanita. Taplasang eko pa, maniwala kaya. At pagkalob na kanako ng Ginu, ing maglapo ng lunos. Pagkalob na kanako, ing kasalpantayanan, at ing lugod, at yukyakatamu. Uli ning pangayagog tamu kang Kristo Jesus. Ing amano ng Ginu. Salamat, King Diyos. Dali tapakibat, ika Ginu, ing bukod kong pibansyan. Ikagino, imbukod kong pibansyan. O Diyos ko, ingatan mo ko, uling kaya kako magsantong. King Diyos, kakong sabiyan, ika ing kakong bukod, Panginoon. Ika, Ginu, ing bukod kong pibansyan, ing tula, akakong pagnasan. Karinggamat mo, tsumayap kong kapalaran. Ika Gino, ing bukod kong pibansyan. Ing Ginu, kakuyang puryan, uling kaku, babeyang mayap a kausukan. Kakong kaisipan, kaya kayang tatarian, pusal naman ning kebeng yan. Eke malyaring kalingwan ing Ginu, uling parati yang atsu, king siping ku, matatagku at mauugon. Ika Gino, ing bukod kong pibansyan. Ing dalan apaing turo, king be, papakit ni, siping mo at yutula alang kapante. Ing sahop mo, magdalang tulang alang kapupusan. Ika Gino, ing bukod kong pibansyan. Talakad tamo puwan parangalan, ing mayap abalita. Hallelujah. Ah, hallelujah. Ah, hallelujah. Hallelujah. Ing Diyos at kang Kristo, at tinurineng kakalugurana ing tao. Ing kailingwana, ing kayang kasalanan, at pikatawala na kaya kami, ing kalat miya, ing balitang iti. Hallelujah. Ah, hallelujah. Ah, hallelujah. Hallelujah. Ing Ginoo manatili ake kayungan, At kaya kaantimuri, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya kaya ka o Gino. Selitanya na mga susiting talimhaga karing kaya nga lagad, nga na, ene atay ning bulag, ing kalupa ng bulag.
Nung taryane, pareho lang manabo king kulkul. Alang estudyante ang may gitke sa aking kayang maestro, dapat nung ing estudyante ayari ning kayang pamagaral, maging kalupan ning kayang maestro. Bakit apapangsingan ming puling king mataning kaya kang kapatad, at mo naman apapangsingan ning troso at yung king sarili mong mata? Makanano mong sabyan king kaya kang kapatad, kapatad, pabren mong idayu king kaya kang puling. Ngening ika, may manakakiting troso at yung king mata mo? Hipokrita. Ilako mo pa yung troso at yung king mata mo. Ban kanita masalaming akit at ala ko, impuling king matarig kapatad mo. Kapatading may pabalita ni kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Kiligyoning igpam, pananganak, panimbanan ng Espiritu. Amen. Nemo dat quod non habet. This is a Latin term which expresses no one can give what they do not have. Emu aibie ingalake ka. Nemo dat is a legal principle that a person who does not have adequate ownership of goods or property cannot transfer ownership of the goods and property of someone else. Hindi mo naman pwedeng ibigay yung wala sa'yo. Very practical, very clear, very simple. Parang sinasabi lang dito, alam mo kung anong meron ka. Para wag kang mag-ilusyon na para bang meron kang binibigay na wala naman sa'yo. Maybe in more simple terms, it's self-care. Mag-umpisa ka muna sa sarili mo. It starts with the self. If you want to change the world, go. Change yourself first. Sa Tagalog, ang tawag dito, kung malaman mo yung ugat, the real source. Another Latin term, it's called radix. Sa Latin, ang salitang ugat, root, uyep, is radix. Ito ang pinagbumula ng salitang radical. Radical change. It's not because I'm politically against you or lumalaban ako. Radical is to see the real source. To be strong enough to admit where it really comes from. Ganito ang dating kay Jesus. Kaya nga tawag sa kanya radical. Because he would like to call a spade and the real source as the real source. The root, the source, the principle, the origin. Nung nag-aral kami sa filosofiya, meron kaming term dyan from German naman. Ang tawag Urstoff. Urstoff is the essence of things. Ang talagang pinanggagalingan ng kahulugan ng mga bagay. Ganyan din sa mga negosyante, business-wise. In terms of trading, supply and demand. Dapat alam mo kung ano yung meron ka at wala. Hindi mo pwedeng ibenta yung hindi sa'yo. Hindi mo pwedeng transact the things that you have no authority. Meron po akong professor nung nag-aaral po ako sa management. Ang pangalan niya, Professor Victor Limlingan of the Ancient Institute of Management. Siya po yung isa mga pinakaunang Pilipino nagkaroon ng Business Management Doctorate at Harvard. Masaya po ako, naging professor ko po siya, si Professor Limlingan. At mas masaya po ako nung lalaman kong Kapampangan pala siya from Guagua. So, professor ko po, no? Sir. And then, nung palabas na kami sa klase, a lot of people look up to him kasi from the school, he's one of the Harvard doctorate professor, senior professor. Sir. Tapos nung kami lang dalawa sa koridor, kumusta na kabe? Nabigla po, Kapampangan po kayo? Wow.
Guwa-guwa ako, Meragul. And you know, sabi ko sa pasado na ako nito, pasado na. Pero sabi ng aming professor, in one of his writings even, it's part of his book. When I was a young boy, I grew up in the marketplace. Ang mga pamilya niya, limlingan, Chinese I suppose, may tindahan sila sa palengke, sa Guagua. And as a young boy, he was playing. And nakikita niya yung mga nagdi-deliver sa mga tindahan, nagdi-deliver sa nanay niya sa palengke. And then sabi niya, Mama, pwede akong sumama sa mga nagdi-deliver sa iyo? Doon saan sila pumupunta. And then he was very curious where the real source of the supply comes from. So nalaman niya, ang dinadala lang supply sa Guagua galing sa Manila. Yung malaking tindahan sa Manila. Ano nga kasi yung malaking mga tindahan sa Manila sa tabi malapit sa Quiapo? Na? Divisoria, yeah, tama, Divisoria. Divisoria pala pinanggagalingan. And then, from Divisoria, nung medyo malaki na siya, he realized the suppliers are from China. And he had a glimpse at a very young age, the real source brings you a better advantage and supply. Ganyan siguro, pag magaling ka sa negosyo, alam mo saan nanggagaling ang binibigay mo sa mga kliyente mo. Then you can see not only the immediate source, but the whole ecology of the supply and demand and the whole ecology and ecosystem of your business. The supplier and your front partners, your clients, and the side businesses that supports it. Ganyan din po sa mga doktor in medical practice. Di ba po, pag doktor ka, o pag pumupunta ka sa doktor, before prescribing medications and medicines, a good doctor will diligently seek the source of your illness before concluding kung anong sakit mo, with given manifestations through laboratory tests, diagnostic procedures today. Nakakatakot yung doktor na makita ka pa lamang, hindi ka pa man tinanong, nagagawa siya ng reseta. The real doctor, it may take time, hindi siya nagmamadali, pero pag gumawa siya ng reseta or intervention, he knows where it is coming from. I hope you don't mind. Meron akong kaibigan na pare, hindi ko na po sasabihin pangalan, simbang gabi, mas senior po ako sa kanya, nagkakaroon po siya ng sorry po, no? Totoo po ito. When he urinates, may kasamang dugo. He urinates blood. So nagpunta siya sa isang doktor, very young doctor also. Sabi niya, Father, yung prostate mo, it must be damaged by this time. Binigyan na siya ng gamot for prostate. Tapos, the whole simbang gabi, nagdurugo po yung urine. Kawawa po itong pare, simbang gabi. Eh nung nalaman ko, he is not being healed, ako naman po, may kilala po ako sa National Kidney Institute sa Manila dahil nandun po yung kapatid ko na hospital sa NKI Quezon City. Sabi ko, this is before New Year, December 30. Gusto mo, Among, I will assist you. Total, wala akong misa ngayon. Punta tayo sa Quezon City, sa National Kidney Institute. Let us look for a doctor who can check where this is coming from. Kasi buong simbang gabi, more than 2 weeks na, hindi ka pa naayos. May blood pa rin. So, sumama po si Father sa akin. Kaming dalawa, tinulungan ko dun sa doktor ng kapatid ko. The doctor went through some exams and tests. And before New Year, he's already healed. Meron pa siya lang sa kanyang kidney, parang meron siyang duct na hindi nagsasara, na nagkakos ng bleeding. Hindi po yung prostate. Sorry po, hindi po ako doktor na. Pero nalaman ko, when you have a wrong diagnosis, you will have a wrong prognosis. When you did not see the real source, you will solve a problem in a wrong way. In fact, it might aggravate the problem. Kahit po sa management, ganyan din po. Crisis management is a reaction to the urgent, immediate concerns besetting your organization. Kunyari lang po ito. Kunyari, pag umuulan, may tumutulong tubig dito. Ang crisis management, kuha tayo ng timba, maglagay tayo ng timba,
Para mas maganda, malaking timba. That is crisis management, the urgent. Para hindi nababasa, may timba, may basahan. Ang tawag dyan, band-aid approach. Band-aid lang po yun. But it does not solve the real problem. It's only addressing the crisis at the moment. But the truth is, in management, it could be better if you do problem solving. Use analytical tools to assess the real source of the crisis and make recommendations that are long-term in their solutions that are lasting. Ang tunay na butas nandun eh. Eh di puntahan natin kung na nanggagaling. Ginawa na natin yun, di ba doon? Hindi na natin nilalagyan ng timba. Kasi inayos na natin kung saan nanggagaling. But it takes more efforts, of course. It takes more time and even resources in other examples. This approach does not only mitigate the problem that leads to the growth and progress of the organization. And so it is true to the gospel today. The gospel perspective of our spiritual and moral life must be analyzed from the real source, the root, the origin, the principle. Ano po yun? The self. Parating nag-uumpisa sa sarili natin. Why do you notice the splinter in your brother's eyes and you do not perceive the wooden beam in your eye? Bakit mo nakikita yung puwing sa mata ng kapatid mo? Pero meron namang troso sa iyong sariling mata. The source is not from the outside. It is from within us. Kung minsan nga, para sa mga bata, nung bata tayo, at least nung bata tayo, kung minsan pinapalo natin yung kamay. Kunyari, kunyari lang po, naglaro ako, may dala kong putik, tapos nilaro ko dito, gumawa ko ng laruan dyan, putik ang laruan ko. Tapos nagdumi ka, nasaan kamay mo? Papaluin ko, mang kamay na yan. Ha? Mang kamay na yan. Dapat hindi maglalaro ng putik ka, nagdadala ng dumi dito sa loob ng bahay. Iyak yung bata. Isipin niya, problema niya yung kamay niya. Kasi ito yung pinalo mo eh. Hindi ko naman sinasabing paluhin natin yung bata, which is not correct, especially this time. Maybe you can talk about the value of making your house clean and playing in the proper way. Doon ka maglaro sa playground. Doon ka maglaro sa ating lugar kung saan pwedeng maglaro. Not inside our house. Nagagawin mo, papasok mo yung putik. And in this way, we can point out not our fingers to the wrong source. Kasalanan ng mga magulang. Kaya ganyan yung mga bata. Kasalanan ng mga eskwelahan. Kanya ganyan mga bata. Kasalanan ng simbahan. Kaya ganyan ang mga bata. O sa trabaho, kasalanan ng boss ko. Or kasalanan ng ating kultura. Kasalanan nila. Kasalanan ng gobyerno. Blaming is the external reasons that represents immaturity in understanding our real moral life. When you always blame, ikaw kasi, pag nag-away ko, kasalanan mo kasi, as if you have nothing to do with it. The gospel today invites us to have a personal examination of one's insight to oneself. Self-awareness leads to self-acceptance. Pag kilala mo sarili mo, hindi mabilis na maghusga ng kapwa mo. Di ba po, pag alam mo sarili mo, hindi ka man mabilis na parang magchismis, magturo, magsisi ng ibang tao. It's a sign of wisdom to know oneself, having no illusion that I am better than anyone else. Self-awareness even leads to self-correction. Nemo that quod non habet. Hindi mo may bibigay yung wala sa iyo. Kung gusto mong maging mabuting bata, mabuting anak ang mga anak nyo, umpisahan mo sa kabutihan ng ating pagkatao. That is called witnessing. Kaya yung mga Jesuita, the Jesuits on self, awareness of self and one's own self shortcomings make us more forgiving of others' failures and more credible as leaders. It makes one humble, not self-righteous. Pag kilala mong sarili mo, kaya mo natural maging mababang kalooban. Kasi sabihin mo,
Ganyan din naman ako eh. May pakukulang naman ako. Sino naman ako para husgain ang taong ito? We remove first the wooden beam in our eyes, even before we talk about the splinter in the other's eye. Sabi po ni Michael Jackson, sorry po, hindi po religious ito si Michael, hindi naman po santo. Alam na, kilala natin si Michael Jackson. Meron siyang kanta, maganda po yung kanta niya. Hindi ka masasayaw, hindi naman ka sasayaw. Ang title ng kanta niya, The Man in the Mirror. Sabi ng kanyang kanta, I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways. And no message could have been more any clearer. If you want to make the world a better place, take a look at yourself and make the change. Change that man, that woman in the mirror. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Talakad tamo po. Manalangin tamo po, karing kaya katang petisyon, at karimbalang panalangin nga tapo makibat, Ginoo ipakit meke kami, nung makanano yang agalang ing metong at metong. Ginoo, ipakit mo kaya kami nung makanano miyang igalang ing metong at metong. Para king magmalasakit misulat metong nga bayong batas, eklesyastika, as lagano saning Espiritu Santo, balang maging makabuklat kay isipan, king pamangailangan ding miyayaliwang dake ning balayan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo ipakit me, nung makanano yang agalang ing metong at metong. Para karing obispo at ding karelang superior, parati sanang lalawan ding mitulduan na magobra, lalamda anting malapit ng katambayan, e anting sariling konsensyang tutukyan, at ating sariling kainan, anong nula kailangan sa upan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo ipakit meke kami, nung makananom yang agalang ing metong at metong. Para karetang atin pang may ng konsensya, uling at iti at sumigit kay sipan tamo, kaniting kaya katang modernong Kristyanismo, manakit lasanang metong amalugod as San Pablo, apasala at mantabe karela, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo ipakit meke kami, nung makananom yang agalang ing metong at metong. Para kaya katangan mabiya sa tasa ng lugod, e kapamilatan din kaya katang sentido, kaburian at agyang ning kaya katang panandam. Nune kapamilataning kasing dalise puso ng Jesus, amete para karing sablang tao, lipat ning alayang inawad nanumang kondisyon, para king kayang lugod, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo ipakit meke kami, nung makananom yang agalang ing metong at metong. Ngeni po, adun tayong sarili tang kapagnasan. Ginoo, akilala mi sanay sarili mi, atanggap mi sanay sarili ming katutuan, kainan, grasya, bantune pin kingkya kaming maging tutong sarili, asaw pan mila muna manding aliwa. Itiadon may kapamlata ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Maluang anak mo, tiyungin iarap mo, tinape at alak, karelang yayampang, bunganing pagar, isip at lugod, gawan mong matampang, ayining anak mo. Uling balumi, tutulang maluka, gawan mong karapat dapat, tanggapan mo, Ginoo. Talakad tamo po.
Manalangin kayo kapatad, wan dating kay katang daon, matanggap larapan ng Diyos, ikpang mayupayang tuto. Tanggapan niya sana ng Ginoo itindaong karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ng kayang lagyo. King kakatam ka sa palala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa igpami, ti sanang tinapi at alak, ababiye kay kami king pamangan mi keti king yato. Iya sana mo naman ing maging sakramento ning biye king alanganga. Iti aduan mi kapamalatanang Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayo nga. At kaya ka ante mo Yat rin. nayo reng puso yo. Makayat nanong King Ginoo. Pasalamatan tayo ang Diyos ay ginutam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa. Diyos king alanganga at lubos may paya. King lugot kaya kayang lelangan ng tao. At inyang mga paintulid diyang miparusan. Kaya kang pakalulu. Kaya kayang kinabos kapamlatan ng Kristong Ginoo. Kapamilatana, ring anghel, daring sablang koro, ding banwa. Mitmong kapag mulalan nilang sasamban arapan mo. Ing siwalami, magsan metong sana karela, kabang kakantade, mitmong tula, ing dalit ning kekang ligaya, at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka, O Ginoo, Diyos mayupaya. Mit mo yung banwa, ating labwat king kekang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Nuan yung daratang, king lagyo ning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Tunay kapin banal o igpa, ikang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sana retingayin king espiritu mo, ban para kay kami madayal ang katawan at daya, ning ginuming Jesucristo. Baya mi daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pepa salamat siya keka, pirasonet, binyene karingkeyan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanahong katawan, ami daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay bat ning apunan, kingwaning kalis. Pasibayang pepa salamat kay ka. Binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis ng anakong daya. Ing daya, nimbayo talanganggang tipa nami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ni kasalpantayanan. I Kristo meteya, I Kristo mebeya, I Kristo mabeya at datang ya pa. Inyang yeni gaganakan mi o igpa, ang kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon miya keka iting tinape ng biye at kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingigamen sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami ating metong ning banal espiritu. Ganakan me o igpa, isang teglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugod, kambe ng Francisco, kay kami Santo Papa, Florentino, kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, at ding sablang malugod na susuyo, sasao, king kaya kaming kasalpantayanan, kaya kaming pisamban, lalong-lalo naging parokya mi, kay tiking banal na krus. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepay nawan at manenayang subling me, ading sablang mayangong abi. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya ng Maria, Birhen indunin Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, at inupad king malmong kaburian king kakabaning panahon,
pupurian dakat paligayan, kapamlataan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamlataan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Kapatad ka rin panahon, maustam king igpa, ausan taya, king panalangin, tiro ng Yesus kaya katam. Ipamihatsubanwa, misambanyay lagyo mo, datang ke kami, ingkayaryan mo, mi pamintuan niya'y loob mo, ketiking yato at king banwa, mi pamintuan niya'y loob mo, ingkakanan mi, King Aldo, ibiemu ke kami, King Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami, ding salami keta, anting pamamatawad mi, kareng mi kasala ke kami, emu ke ipay, sa ulting tukso, nune ikabusking maro. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban miligtas kami king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kang bening kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, kayo payan, at iligaya, manggaman king alananga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakon ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kayaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo yung pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiya at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sana kaya kayongan. At kaya ka antimorin. Malugod tapong pasyag ing kapayapan, manibatan king kaya katamong pilubluban. Kapayapan po kayo. Kapayapan po kayo. Kapayapan po kayo. Kordero ng Diyos, ang milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalakoking kasalanan ng yato, ibiya mo kaya kaming kapayapan. Nyo'y kordero ng Diyos, nyo Jesus, ang milalako king kasalanan ning yato, nuwan na rin mayaws king apunan na ning kordero. Gino, e kung matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas miyang amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo ka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, may king sablang bagye, at pagnasang ko yung tagapanda ka. Dapat, paulinan ning ngenim penandit, era katanggap king sakramento, umiyaka mo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka, balamuari at yuka ka rin, at pagisan metong keng lubusan ng sarili ko keka. Emi sana pa yung tulot kapilan man, emi kawani ko keka. Amen.
Ekatatakot, abe mo ko, nausda ka, king lagyo mo, ako'y ginumo, mantabe ko, king biye mo, kapilan man, o anak ko. Balumuing sablang gagawan ko, balumuing lamaning kakong puso, o ginuko balukong at yukaking siping ko. Mamantabe at manyeseking biye ko. Ekatatakot, abe mo ko, nausda ka, king lagyo mo, ako'y ginumo, mantabe ko, king biye mo, kapilan man, o anak ko. Orasyo Imperata. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay pami, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka ing balikdan at ingatan mo kami laban ken COVID-19, amigdalang dakal kasakitan kaya kami at mekamate karin dakal tao. Adwan mi ngeni keka ang balikdan mo kaming mitmong lugod, yet chat me kaya kami ing makapagwalo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, nalilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at pasulungan mo ing masabal miking metong at metong. Ipanalangin mila ring mamuntukan kim pambansa at lokal para king kapakananda ring memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi ban mapupus na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mila rin doktor, ding narsis at ding sablang lilingap ka ring misalunan. Ban makasuyula karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kalausan na kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling daking sarilira, kim pamaglingap karing masakit at emo paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa, kumayaplasan ng malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang miyango na biye. Manan na sana paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Bikabyus kami ngalang kasasagkulang kaniting krisis at layon tarian mo kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiadwan mi kapamlatan ng Kristong Ginumi. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo po. Talakad tamo po. Oig paming malugut, darakayanan mo kami, king metong atinape at king metong akalis, at pamisan metong king Kristo. Saupan mo kaya sanang miyatad king kaligtasan mo tula, kareng kaluguran ming mabilugayato. Itiadon mi kapamlatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ingino, manatiliya sana kaya kayungan. At kaya kaantimurin. Bendisyonan ako ng Diyos. Bendisyonan rin kaya kayong kaluguran at pamilya. Kilagyo ni paampo ng anak, panimbanan ng Espiritu. Amen. Kaya katang misa, midawne. Nemo dat, emo ay biye, ingalang kaya kilalanan tamo, nung nano yung atin tamo, at kilalanan tamo tanggapan, nung nano pa, yung kailangan tamo. Salamat, King Diyos. Itamuing kayang balayan, inggawan na kayang papastulan, pakati punta mo, pasalamat tamo kikilala, king kayang kayapan.